Pemirsa belanja masyarakat selami periode Ramadan, kantos Idul Fitri kalih tali selai kantos langkungan 1 triliun. Indike inucap kewedarang oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto. Airlangga ring acara sarasehan ekonomi kesarengin Presiden Republik Indonesia ring Jakarta keketus saking kantor berita antara mau sang pengrauh Nataru mewah Idul Fitri puniki nyokong konsumsi nasional. Konsumsi masyarakat dados pahan sane kabuatang ring sajoning nyokong perekonomian nasional. Napi malih ritepengan mangkin kanan ekonomi global kantun ngarepin pakiba. Pikobat punika kacunayang saking kanan pasar keuangan sane nyihnayang fluktuasi antuk indeks harga saham gabungan IHSG sane nanin munggah ring zona negatif nanging rawuh mangkin sampun nyihnayang tren positif. Lianan punika nilai tukar rupiah taler kekantenang deg-deg yadiastun wenten sani kirang sayang sareng negara tiosan. Asa punika taler Airlangga ngowohin Yield Treasury Indonesia mewah obligasi kantun memargi becik saha cadangan devisa Indonesia kauningin kantun deg-deg. Duaning asa punika dani mausang Indonesia patut ngeyatnain kebijakan tarif resiprokal Amerika Serikat. Bali Pos nguningayang.